A čime se vi bavite? Trgovinu. Eksport, import. Možete li mi malo to objasniti da vas svi razumijemo? Ljubo, oprosti, ja stvarno ne vidim, pa di ovo vodi? Ja se nadam da vodi rješenju slučaja. Zanima me kako se gospodin Brbota našao u selu s kamionom u doba misteriozne krađe krumpira. Ljubo, ja se opet moram umiješati. Pa čekaj, pa neki zločin pozvat čovjeka u goste kući na druženje, mislim. A ko zove iste goste 2 put u 2 dana? A mi smo vam jako dobri prijatelji. Ako je to sve, mi bi se nastavili družiti. Aha. Ja se ispričavam, nisam ja znao da vi imate takve prijatelje. Ma ne. Dobro, nastavite se družiti. Doviđenja. Ljub!